Kgatišo ya video yeo e laetšago bomphenya šilo dikolong ye ke ye nngwe ya tšeo di tsošitšego lešata go dikgokaganyo tša leago e bontšha morutišigadi yo a tšhogilego a kwera le go sega nakong ya ge a ngwala letlapeng bontši ba kgalemile tiragalo ye bjalo ka kgobošo le go tlhoka hlompho barutwana ba bantši matšatši ya lehono ba šomiša diokobatši se ke tlhoba boroko a ke emile barutwana bao ba sa tlhompheng barutiši ba bona ba ka se ithuti selo ka maitshwaro a go swana le ya mokgatlo wa baithuti COSAS le wona o sotse tiragalo ye re bona e le bošedi bo bongwe bo bogologologologolo gore barutwana mola o tshwentse ba ye sekolong ba yo ithuta ba fihla kua ba kaelana le baithuti ebile ba kaelane le barutwana ba bangwe. Union ya barutiši Professional Educators Union e sola go tlhoka maitshwaro le tšhireletšo dikolong. A gona tšhireletšo ya maleba, a gona le code of conduct ye le gore mohlomongwe ge bana ba sentše mo dikolong e swantse gore ba latele magato a maleba a kgalemo. SATU e ipiletša go batswadi gore ba thuše ka go gala bana go huetša maitshwaro a mabotse dikolong ge e le lefapha la thuto ka Limpopo le re bothata bo bošetše bo rarollotšwe.